Dobrodošli u ovaj dubinski dokumentarac posvećen herojskim trenucima Josipa Broza Tita, velikog vođe koji je spasao Jugoslaviju i postao simbol neuništivog duha našeg naroda. Šta ako vam kažem da je Tito preživeo više od 22 atentata, svaki okrutniji od prethodnog, samo zato što je bio nepokolebljiv branik slobode i jedinstva. Danas ćemo zaroniti duboko u ove dramatične pokušaje ubistva, zasnovane na arhivskim dokumentima, svedočenjima i istorijskim činjenicama koje slave mudrost i hrabrost našeg maršala. Ovo nije samo priča o opasnostima, ovo je priča o trijumfu volje, o čoveku koji je branio Jugoslaviju od najtamnijih sila i o nasleđu koje nas i danas inspiriše. Pripremite se za detalje koji će vas ispuniti ponosom, jer ćemo ići korak po korak, od početaka njegovog vođstva do svakog pokušaja atentata i kako je Tito uvek bio korak ispred. Ako ste spremni da proslavimo ovog giganta, ostanite sa nama, jer Tito nije samo bio vođa, on je bio legenda koja je spasila naš narod od haosa i uništenja. Da bismo razumeli zašto su neprijatelji Tita bili tako očajni da ga ubiju, moramo se vratiti u srce njegovog velikog dela. Josip Broz Tito rođen je 7. maja 1892. godine u malom selu Kumrovec u Hrvatskoj. Sin siromašnog kmeta, ali sa srcem ratnika. Kao mladić borio se u Prvom svetskom ratu, bio zarobljen i prošao kroz pakao Austro-Ugarske. Ali pravi herojski put počeo je u Drugom svetskom ratu. Kada su fašisti okupirali Jugoslaviju 1941. Tito je okupio partizane u Foči i postao komandant Narodno-oslobodilačke vojske. Pod njegovim genijalnim vođstvom, partizani su oslobodili zemlju bez pomoći saveznika. Bitke na Sutjesci, Neretvi i Drini su legende hrabrosti. Tito nije bio samo vojskovođa, bio je otac nacije, koji je ujedinio Srbe, Hrvate, Slovence, Bosance, Makedonce i sve druge u bratstvu i jedinstvu. Posle rata osnovao je Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, zemlju gde je svako radio za sebe i zajednicu, sa samoupravljanjem koje je donelo prosperitet. U 1950. i 1960. Jugoslavija je bila čudo Evrope. Fabrike bruje. BDP raste 6 do 7% godišnje. Beograd postaje centar Balkana, a Tito putuje svetom, gostujući kod kraljeva i predsjednika. On je osnovao pokret nesvrstanih, spojio istok i zapad i dokazao da mali narod može biti velika sila. Ali upravo ta neovisnost je razbesnila diktatore poput Staljina. Tito je odbio da kleči pred Moskvom i postao meta najvećeg terora u istoriji. Prvi val atentata započeo je 1948. godine, posle Informbiroa raskola sa Staljinom. Sovjetski diktator u svojoj paranoji video je Tita kao izdajnika komunizma i naredio NKVD-u da ga eliminiše. Prema arhivima KGB-a, objavljenim posle pada SSSR-a, Staljin je lično odobrio više od 22 pokušaja ubistva između 1948. i 1953. godine. Prvi su bili jednostavni. Otrovana pisma slata u Beli dvor sa otrovom koji bi izazvao srčani udar. Ali Titova tajna služba, UDBA, uhvatila je agente i razotkrila planove. Jedan od najstrašnijih bio je 1950. godine. Sovjetski špijuni su poslali kutiju sa diplomatskim poklonom, sat ili nakit koji je sadržao kapsulu cijanida aktiviranu mehaničkim udarcem. Kada bi Tito otvorio kutiju, gas bi ga instantno ubio. Ali maršalovi telohranitelji su proverili poklon i atentatori su uhapšeni. Još gore, pokušaji sa otrovanim cigarama. Staljin je naručio specijalne kubanske cigare napunjene botulinom toksinom, otrovom jačim od arsena, bez mirisa. Jedna cigara bi bila dovoljna da ubije čoveka za minute. Tito je dobio paklo preko diplomatskih kanala, ali njegov lični lekar, dr. Aleksandar Ranković, primetio je čudan ukus i bacio ih. Ovi pokušaji nisu bili slučajni. Bili su deo rata protiv Tita, koji je branio slobodu Jugoslavije od sovjetskog jarma. Kulminacija straha bio je 1952. godine, kada je Stalin poslao svog najboljeg ubicu, Iosifa Romuala Grigulevića, poznatu kao Maks. Ovaj Litvanac bio je majstor prerušavanja.
Ubio je Trockog u Meksiku ledenom krilom i infiltrirao se kao ambasador Kostarike u Beogradu. Plan je bio monstruozan. Oslobađanje smrtonosne bakterije poput kuge ili antraksa na banketu u čast Tita. Alternativa: specijalna kutija za nakit sa eksplozivom i otrovom ili pištolj sakriven u diplomatskoj torbi. Maks je proveo mesece u Jugoslaviji, sretao se sa zvaničnicima, ali Titova intuicija ga je spasila. Maršal je otkazao sastanak u poslednjem trenutku. Kada je Staljin umro 1953. Maks je nestao, a planovi su otkazani. Ali Tito nije čekao. Poslao je legendarni odgovor Lavrentiju Beriji, Staljinovom nasljedniku. Prestani da šaljaš ljude da me ubiju. Već smo uhvatili 5 njih, 11 je pobežalo. Ako ne prestaneš da šalješ ubice, poslaću jednog u Moskvu i neću morati da šaljem drugog. Ovo pismo je postalo simbol Titove hrabrosti. Kratko, direktno i puno ironije. Ono je zaustavilo sovjetske atentate, ali neprijatelji nisu odustali. Čak i posle Staljinove smrti, atentati su se nastavili od drugih neprijatelja. U 1960. hrvatski emigranti i monarhisti pokušali su da ga ubiju tokom putovanja. Na primer, 1962. godine u Švedskoj, grupa Hrvatskog nacionalnog otpora planirala je eksploziju na aerodromu Arlanda gde je Tito sleteo. Bombe su bile postavljene na pisti, ali UDBA je dobila obaveštenje od saveznika i onesposobila ih. Još jedan dramatičan slučaj bio je 1968. u Zambiji tokom afričke turneje. Lokalni agenti, plaćeni od strane bivših kolonijalista, planirali su napad sa mitraljezima i zasede. Tito je promenio rutu u poslednji čas, spasavajući život. Godine 1970. tokom posete Čileu, Pinochetovi prethodnici poslali su snajperiste na brdu iznad Santiaga, ali magla i Titova promena plana osujetili su ih. Svaki atentat je bio test njegove mudrosti. Tito je imao mrežu obaveštajaca širom sveta. Lično je čitao izveštaje noću i uvek je bio korak ispred. Njegova UDBA pod Rankovićem bila je najbolja na svetu. Hapsila je 1000 špijuna i sprečavala rat. Ove priče slave Tita kao neuništivog heroja. Predsednik SAD-a Richard Nixon ga je zvao velikim državnikom. Kraljica Elizabeta ga je gostila u Buckinghamu, a svet ga je voleo jer je bio autentičan. Pušio je kubance, pio rakiju i živeo sa narodom. Bez Tita, Jugoslavija bi pala u sovjetski ili zapadni jaram, a mi bismo bili podeljeni vekovima ranije. On je izgradio brane, fabrike, puteve. Nona-Lajnski put je njegovo delo, simbol mira. Čak i u starosti, Tito je radio 18 sati dnevno, posetivši svaku republiku da održi jedinstvo. Šta se dogodilo na kraju? Tito je preživeo sve 22 atentata i umro mirno 4. maja 1980. godine u Ljubljani, u 88. godini, okružen ljubavlju miliona. Milioni su ga ispratili na Ada Ciganliji, najveći pogreb u istoriji. Njegovo nasleđe živi. Jugoslavija je opstala još 11 godina zahvaljujući njemu, a danas, u ovoj podeljenoj Evropi, pamtimo ga kao oca koji nas je ujedinio. Tito nije bio samo vođa, bio je spasilac, genije i večni simbol otpora. Bez njegove hrabrosti ne bismo imali ništa. Ova priča nije samo istorija, ona je lekcija ponosa. Ako vas je ispunila emocijama, podelite video, pretplatite se i komentarišite zašto je Tito najveći Srbin. Hvala na gledanju. Neka živi duh Tita i neka Jugoslavija živi u našim srcima zauvek.